Kia ora te iwi e haere ake nei I te Karere kua rāke te māngai tōranga pū o Tāmaki mo te pāti Māori a Orini Kaipara ki te wero I te kāwanatanga me tāna ki ake ko tā te kāwanatanga arotake I te tiriti he takahike I te tiriti. Ko te tuki, te tūmanako nui o ngā marae maha o te Waimana kāku I te tūnga, I te ao ngā ake o tā rātou ahurei tuatahi. Kei te pau haere ngā marama e tūwai te whakataetae waka ma o te ao ki hinga poa. Nō reira kei ngā manu tātaki o te motu, tēnā koutou katoa. Kua ara ke te māngai tōranga pū o Tāmaki Makaurau mo te pāti Māori a Orini Kaipara ki te wero I te kāwanatanga me tāna ki ake. Ko tā te kāwanatanga arotake I te tiriti, he takahike I te tiriti. Manohi anō, hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi, e tikana kia ata whakahanga I te tiriti kia marama tonu, tōna whai wāhitanga ki ngā ture o te motu. Ara, kia kaua I te ao ture e rangi rua tonu. Ko turuturu mai hoki etahi tai pito kōrero I te runanga minita o te kāwanatanga e ki ana. Kei te whai kōnehi nei te kāwanatanga ki te whakawaimeha, ki te whakangoi kore I te mana o te tiriti ki roto I ngā ture 23 o tēnei whenua. Anei, ari peka timu o Tuia. E kaha kite ana te tohe ki te rā o Waitangi. E tohe tonu ana ki te whare pāremata. E kanohi ho miro ana te kāwanatanga ki ngā ture 23 e whai wāhi atu ai te tiriti o Waitangi. Me pēnei taku kōrero, kei te riri, kei te nguha ahau, mātou o Tāmaki Makaurau, mātou o te pāti Māori, ki tēnei panonitanga, ka hore hara I te panonitanga, engari ki tā te kāwanatanga aro kore mai. He pai tērā kupu engari, tōna tino aro kore mai ki ngā tangi, ki ngā mātanga, ki ngā kōrero katoa, a Aotearoa kia rātou, kia waiho I te tiriti. E ai kia Orini Kaipara o te pāti Māori, mā te arotake nei ka whakakore a ngā kupu pērā I te whakatinana I te tiriti, ka huri ki te whai whakaro noa ki ngā mātāpono. Koe nei te preti, ne, I kawea atu e wini tana e Shane Jones, kia laksan mā, me te ki, ka waitohungia e mātou, ka nohotahi mātou kia koutou, hei kāwanatanga, me nā rānei koutou, ka whakai mai ki tēnei. Nō reira, nā Aotearoa tuatahi tēnei hia nui, kia arotake ngia katoatia ngā ture o Aotearoa e whakauru nei, e moe nei te tiriti I roto, ne? E toka ana te tiriti I roto I nei ture. Ko tā mātou he whakahāngai, he whakatauira, me pēhea rānei ngā mātāpono o te tiriti, e whakatakotungi ai ki te mata o te ture. Kauarawa e waiho, kia rite ngā kupu e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti, ki te kāhui kararehe. E omana te tahi ki kō, e omana te tahi ki kō. I whakatūpato te tribunara o Waitangi he takahi te tukanga arotake I ngā mātāpono o te tiriti. Engari e kōkiri tonu ana te minita o te ture a Paul Goldsmith ki te whakaorite I ngā mātāpono mā ngā kaihanga ture. Principles of the treaty, well, they've been, the treaty obviously has the three causes around the right for the government to govern and the tino rangatira of the chiefs and the fact that we're all one people and over the years through jurisprudence, really kicking off with the state-owned enterprises stuff back in the 80s, these sort of principles have been developed and defined over time and you know, it's an ongoing live discussion. E whakai ana a minita tama pōtaka e haere ngātahi ana te kāwanatanga mo te kaupapa nei. Ka nui hoki ngā kōrero mō era mātāpono, kei ngā pepa o te tribunara, kei ngā kōti hoki ngā whakaro, engari e toru ngā mea matua, ara ki te reo Māori, ko te horonga, ko te ata tiaki, te whakatū ara hei anga whakamua mō ngā iwi me ngā whānau.
E kaha whakahe ana te rōpū kākāriki ki te korenga o te whakawhitiwhiti kōrero ki te marea. E ai ki a rātou kei hea te reo o te iwi Māori i te tukanga. Nā reira te karanga a kaipara me whakakore i te arotake. E toru ngā toki, kua taka i ēnei tau e toru koenei te toki tua toru, he hama i a tātou, ka mutu e hai ana taku ngā kau i te mea he Māori. He Māori kei te taumata orunga o kāwanatanga e a ki ana i tēnei, e ki ana e hara tāua i te Māori, i te iwi take e hara hoki o tāua mana ki Aotearoa i raro i te tiriti o Waitangi. Kei te he. Ko te tikanga ka whakatauria i te kāwanatanga i ngā panonitanga hei te mutunga o te tau. Me te manako nui ka taupea te puehu o te tohe i ngā kupu e pāna ki te whakamahinga i te tiriti ki ngā ture. Ripika timu, Tuia. Kāti kua takarure mai anoa Huhana Linden o ngā kākāriki ki te karere i tēnei rā, ki te whakapuaki mai i ona whakaaro ki ngā take nui o te wā. Huhana, e te tuahine, mihi ana kia koe tēnā koe. Kia ora no tātou katoa. E haunga nora ngā kōrero mo te aro taketanga o te tiriti o Waitangi, ka waiho tēnā kaupapa ki haki mo tēnei wā. I te mea, he kaupapa ki anō hei kōrero tanga mātāua, koe nei te rā whakamutunga o te whakatefa totoa, e pāna ki tā te kāwanatanga rawake i te pūnaha mātauranga o tēnei whenua, ko te karanga hoki a te tokomaha o ngā kaioko kia ata tai hoake. He aha tā te rōpū kākariki ki enei panonitanga a te kāwanatanga ki te pūnaha mātauranga o tēnei whenua. E mihi atu ana ki taku iwi o Ngāti Hine a te kapotai me ngā kaikureme katoa i puta ki mua i te traipūnara mo tēnei nohoanga oho tata. E pāna ki te mātauranga, tēnei ture. Tēnei ture e kaha nei ki te tautoko i te tiriti o Waitangi, anō mō ngā hītori me te tūhonotanga a ngā kura ki ngā hapu me ngā iwi o te rohe. Nō reira mai ngā panonitanga o tēnei minita, Erica Stanford, me tōna hehia, kia rereke, ka tino whakahe te rōpū kākāriki i tō rātou tono. Tautoko pau te kaha. Ka pai. Ka mutu Huhana hei tēnei paraere, ka whakahaere hui ngā kaimahi me ngā uniana puta no i te motu, hei whakahe mā rātou i tā tēnei kāwanatanga patu i o rātou tika. Ka tai atu rānei koe ki enei hui kei te tautoko koe i a rātou hea ngā kōreroa Huhana Linden mō ngā kaimahi me te patunga o ngā kaimahi e tēnei kāwanatanga. Tino tautoko ana te rōpū kākāriki i ngā mahi o ngā uniana, mo tēnei rā o te May Day. He mea nui tēnei mō ngā uniana, ngā kaimahi katoa, mo te haumarutanga o te kaimahi, mo te utu taurite a ngā kaimahi, anō kia whakarongo ki te reo o ngā kaimahi ki roto i ngā take katoa, e pāna ki a rātou, e pāna ki tō tātou hāpori hoki. Ki o whakaaro, kua tino patua ngā kaimahi e tēnei kāwanatanga? Kua ki te marika mātou, tātou, i ēnei momo ture, te whakakāhore i ngā ture, ngā kirimana taurite, anō ki roto i te pūnaha hauora nei, e hanga ngoi kore ana, e ngenge ana, kei te karanga tonu, ngā uniana pina i ngā nāhi o te motu, ki te whakapiki ake i ngā kaute. A ngā nāhi, kia kite i tētahi wāhi oki mō rātou, kia haumaru tō rātou tūtuki i ngā mahi ki roto hōhipire, anō mo te taurite o ngā utu a te nāhi ki roto i te hōhipire, anō ki roto i ngā rato ngā hauora Māori. Nō reira, he nui ngā raru ki roto a ienei take. Nō reira, kia kaha mai tātou, te tautoko i ngā uniana o tira te reo o ngā kaimahi hei te praere tū mai nei. Ka pai, te May Day e kōrero hia nei. Ka mutu Huhana, te tīmatanga o te karere i kōrero hia te tiriti. Kua kōrero hia e tāu e te tiriti, mai te tīmatanga o tā tāua kōrero i tēnei ahi. Ka mutu i tēnei rā, tahirau, waru te kauma o no tau ki muri. Ka kawea te tiriti ki kai tāia, ki reira tā moko hia ai e ngā rangatira o muri whenua. I pēhea te hui, i te rānei hei tohu i tauara.
Mangu pai te whare, te horo o te ahu ki roto kai tai e tēnei rangi. I ngā tai tamariki, ngā mokopuna ko hunga anō tai atu ki ngā kaumātua. Nā ngā iwi e tautoko, mā mātou e puta ki te tautoko anō te reo karanga a ngā uri o ngā tūpuna. Whā te kau ngā tūpuna I waitohu I te tiriti o Waitangi I tēnei rangi tonu ki roto o muri whenua. Kua hau tētahi e puta ki te tautoko. Nā te mea he kaupapa nui kia mōhio te hāpori ki ēnei rā nui a te Māori mō te tiriti o Waitangi. Nō reire mihi atu ana ki te reo o te tai tamariki e tū ki runga I te whatarangi ki te whakaputa o rātou kaufau. Anō kua hau he kai kreme ki roto I ngā kreme mo te mana wahine hei te wiki e tū mai nei ki runga I te maraea o Tīria me te mihi ki ngā tūpuna wahine e toru I waitohu I te tiriti o Waitangi ki kai tai rāno. Nō reira he nui, he wānanga nui kei te haere. Kāre, kore, me whai atu a te karere I tēnā kaupapa tērā wiki, te kreme mana wāhine nei, kreme tino, rangatira tēnā kreme. Huhana, ko puta te rārangi ingoa a ngā kākāriki kei te tūranga tua whitu koe I tērā rārangi ingoa. He pai tērā tūranga, te tua whitu? He pai marika tērā moku, me taku rongo I te tautoko a ngā mema o te rōpū kākāriki iau, me waku mahi ki roto I te tai tokero, mo waku kaupapa mahi ki roto I te pāti, hei kai kōrero. Nō reira mai tērā momo rahi tautoko nei, ka whaiwhai haere tonu āhuhana I ngā kaupapa maha o te tai tokero, I te mea ko tūtaku ringa mo te tūru o te tai tokero, he ringa raupa, he kanohi kitea, he mokopuna e tūtuki ana I ngā kaupapa maha o te kāinga. Nō reira, koe a hau e tino hari ana e hoa. Ka pai, e tika ana kia te mihia koe e tō rōpu e ngā kākāriki huhana I te mea e hoa. Tika hoki tō kōrero mo te ringa raupātanga o tira. Koe e kai kapu atu nei ki mea wāhi, e kai paki aka atu nei ki mea wāhi, kia tai atu koe ki tēnā hui, ki tēnā kaupapa. Kāre he wahine puku mahi ake I a koe I tēnei heo katoa huhana, e mihi ana kia koe I tō kōrero tanga mai kia te karere I tēnei ahi. Huhana Linden o ngā kākāriki tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tātou katoa. Ka mutu koe rā te tino tohu ne, ko tana tari, kei roto kei tana waka, kei te huarahi I ngā wā katoa. Hei muri ake I ngā whakatairanga e karema, koe tai atu etahi o ngā kapa waka amatoa o te motu, ki tā heke marae ki te whakangungu mo te whakataitai o te ao. Hoki mai anō ki te karere, ko te tuki te tūmanako nui o ngā marae maha o te Waimana kāku, I te tūnga I te aonga ake o tā rātou ahurei tuatahi. Ko te wairua tūranga hākoa, ko te wairua whakangahau tērā, I a kina nuitia, I nā rā hoki ko te whakataha atu I te wairua whakataitai, te kaupapa nui, anei te pūrongo a te Ōkiwa McLean. E kura mahora ana I te kura nui ki te huinga o te kurarangi. Tēnā whakawhanaunga kai wainga nui a tātou, te mate aone. Kua whakatōhia te kākana. I roto miki, I roto ia mātau o te wākaina nei. Ko ia nei te aonga ke o te ahurei tuatahi a ngā marae o te Waimana kāku. He paihere I te mate aone, he whakatairanga I te tūhoetanga, he whakapakari hoki I ngā marae o tēnei mārua, I roto I ngā mahi kapahaka. Nā ka pakari haere a te Waimana I roto I ngā mahi kapahaka, I ngā mahi tito waiata, I ngā mahi kai akarana nei, kōrero nei, mea pai, tino. Eta, kāre he mea I tuatu. Koetahi, ka rongoa ki au I hara tau I te ata nei, ki a tū, ko koetahi I tū, I haere tūni atu ki runga I te atamira, ki muara o te whare. Ko te poho o tū o tēnei, kai te tū ki muri au, iai ki te kōrua rātou, ko te marahai, te atamira tuatahi, ko ai te reo, mena tikanga I waiohia mai e kui e koro mā.
rangona ana te pāreka-reka o ngā waiata o te kauta, he momo kua ngaro i te reanga whakatipu. We tai o nā marae, kua waiara ki te waiata nei, nari me whiwhi kā hoki e nari tēnei kaupapa, kaho, ko te mana o te marae, ko te mana o te tupuna. Ko te whakanui, ko te whakakotahi, ko te whakangahau, ngā paupau e tūnei te kaupapa. Kai kuna te matatini, kai kuna ngā whakataetai arohe, kai kuna hoki te ahurei ātūhoe. Heoi. Mohi o tāua, he nui a tātou uri, ko ata neke haere ki nā tāone nui, ki reire kimi ora nai, mā nei momo hui, ka ata hoki mai nā uri o tēnā marae ki te noho tahi. Ko te hoki anō ki te taiao, ki te urewera, me pēhea tā mātou whakatairanga i ngā tamariki mokopuna, hea te kauaka, e neke ai rātou, e kipakipa ai rātou ki te hoki anō ki te taiao. Hei oranga mō tātou katoa. Ko te mea nui e ki ngā kai whakahaere, ko te whakataha atu, i te wairua whakataetai. Kaua ko tēnā. Mō nā professional skater. E nari tēnei te kaupapa whakanahau, ahakoa te reo, ahakoa te iti o te reo, ai te tū mō tō rātau marae, mō rātau koroua, kuia. Engari ahakoa he whakangahau tēnei, ka whakataetai tonu tātou, engari runga ki te koa. Ko te tūmalako e hara tēnei te mea suatahi me te mea whakamutunga, heoi ko te pai tawhiti pia o namatahi ko te reo mō tēnei taha o te Waimana. Whakawhānui ake tēnei kaupapa kia rau katoa mai ngā uri o te Waimana kāku puta noi te ao. Kāore anō i whakatauria mō āhea ki hea rānei tū ai te kaupapa hei ngā tau e tū mai nei, e ke ai te kōrero tamaiti ākona i te kāinga, tū ana ki te marae, tau ana. Te o Kiwa McLean, Pūkāea. Kei te pau haere ngā marama e tū ai te whakataetai a waka ama o te ao, ki roto o hinga poa, koe tai atu etahi o ngā kapatoa o te motu ki tā heke marae ki te whakangungu, kia rite ai rātau. Anei te pūrongo a hieni te mate kōiwi no Aukaha. Kei tā heke marae nei, te whakarite ake ki ngā whakatatai o te ao. Engari, arātu ngā tairo a kupe. It's really cold and we're always working through winter when it comes to sprints. One of the only countries that do. So we have to continue to make sure that these camps go ahead as best as possible. We've had a lot of challenges lately in terms of weather events and other crises, and we have to try and be resilient and get around them and make sure that they happen. Hako ngā whakawhiunga ngā tua, me here tonu te whakakoikoi i ngā pukenga. E rite mai te kapa mātāmua ki ngā wāhine, ka mutu te kapa mātāmua ki ngā tāne anō hoki. The thing that I've really tried to improve on this year, because we're a lot of paddlers coming from different parts of New Zealand, different motus, so bringing paddlers together as much as possible. And this year I've made a bit more effort to make our camps a little bit longer, try and, come to beautiful locations like this where it makes training for the boys just that much easier. We can just wake up, walk out and train, and I think the more time we spend together too. E rima taua tupu e whakatupu ana I te mātauranga. I had 2 trials and I also used our Waka National Sprint Championships as a good gauge of where everyone is. Fortunately, we had one team win the 500 at Nationals and a different team win the 1500, and so I used those as a baseline. And then also one man's is a critical part of performance. Hoi anō a Sisi, he tō ai tonu I tā kiwi tākau Campbell whakarito ki tēnei taumata tike. Kiwi formed the basis of Elites. She was the first coach since its inception, and I was grateful enough to be a part of the team at that time. And having now stepped into the position,
I feel it only right to continue to honour the things that she has begun, which is, number one, probably the level and expectation of the elite women's was set by her. The bar is really high for us, and we're honoured to be able to try and keep that up. He nui tonu ngā mahi kei mua kei te aroaro, ai whāmarama e toi mai ana kei ke rātau ki ngā taumata teitei, ara ki ngā whakatatai o te ao kātū ki Singapore, hei te ākuhata. Hiri Brown, atu i Te Rotoiti, mā Aukaha. Futupōro I Murike, te kapa o Aotearoa I Ahitreiria I tā rātou kēmu I te whakataetai futupōro mā ngā kapa kei raro iho I te rua tekau ngātau, engari te otinga ake ko Aotearoa I toa. Te kaumārima meneti e toi ana ko Ahitreiria tērā e ro naki haere ana ki te Wikitoria tanga. Te kaumārua piro hoki I mua e haere ana. Me arawā ke ka tau pai pai a ngā punua ōpango e toru hoki ngā piro I te 5 miniti noiho, ka huri te tai ko ngā punua warapi ka toromiho I ngā kāri hara. Ko te tākoro e whai ake nei mā ngā punua ōpango kia āki tina. Hei muri ake I ngā pānui hoko hoko e tiwi e ko ngā tohu huarere o te wā kia mautonu mai kia te karere. No moke Kei oku rangatira, Anei ngā tohu huarere. Nei a haue, te kupu kua kore, wa uri a roto ihe a, o he ana kai he a te ara Katsiro ki roto Wahuri te tai wa ua pare mai Huarere ke I tauara Mahu e te kono muano au e tai aho Ka tahuri E tiwi koena tā te karere mō tēnei rā e mihi ana. Kia koutou katoa tūrou, parea tūrou, Hawaiki. Ko te reo, te take.